Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, nutangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Angela at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Resi Takmo Aliado, June Lianyo, Dali Labrador, Nida Niveras, Jackie Claro, Ems Justo, kan Violeta Quiano. Makablaawan, da Barangay Kagawad Marvin Baniked, Itinalbo Sur, Luna, La Union, from Nida Niveras. Julian kan Matias family, kastamot ti Kakayan family, iti Quirino Province, from Annalyn Kakayan. Shout out to my husband Dondon Mercado, kan anak mi ani Ethan Carlos Mercado, iti Milan, Italy, from Life of Don. Shout out kan ni Kapitana Juni Fernandez, nga inang ko, from Ronnie ug Gayamba. Pamilyak ni Tadupax, nilakay ko Dexter Rivera kan anak mi ada Jet kan Jade, from Jasmine Rivera. Belated happy birthday Cirilo Balmaceda Jr. from Mirno Cristobal. Shout out pa kani papangko ani Ricardo Andres dita Santa Filomena, Cagayan, from Arvin Andres. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Angela. Dear Manang Emmy, yabrasak man nga umuna tinabara akablaaw ko para kada kayo amin iti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay la kumata kanayon asi kakaradkad kayo, tapno agtultuloy mat ti panangipapaayo iti linglingay kada kami, ana ayatamang tartarabay iti programa yo.
Ilingad na klaangan manang itinagan nga Angela, taga-probinsya ti Ilocos Sur. Daytoy a drama ti kanayon mi adengdenggen, nang runa idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Karaman kami kadagiti napalalo ang nagliday, idi kallaat asaanan amang naganday toy iti tangatang. Naimbaglaengen tanasarakan mi daytoy a YouTube channel, kat naragsakan kami, tati maipatpatangatang a drama, kat ti kanayon mi adengdenggen. Nakapagsurat akmat manang, takayat ko nga ibinglay ti pakasaritaak, barang mapili mat ama idrama. Taamok amalaksid iti liwliwa, makaibati pa iti adal kadagiti dumdumngeg. Rugyak nga rod ti agsalaysay, manang Emmy. Anya ka matan alaklakayan, nagsapa pa'y laeng, aring na di ka pa'y nakaimukat, ngamday taman manok mon tiyap aprusam dita. Nay, anya ay ti problemam si Katrinay. Di nakamutan-an nun ti manok ka. Kasanaw, maliwayam pa'y amin nga ubram diti balay, di ka pa'y makatultulungan, day talatan ti ubraam nga inaldaw. Ay, siyempre katno ilaban ko na ito inton Domingo. Andat amom nga no mga bak. Masiguradaw, winner to'y manok ka. Adula amin nga ibagbagam. Hinton kwan, inloto kunday ta manok. Ay, dahil natin di mo aramidan si Katrinay, no di mo kayat nga aglaok ti okis kan nagukisan. Imbagak lang aroda na mga bak ti manok ka. Di kwartan tao. Day talatan, tinamnamaam. Di kakat mapanagkarpintero, ta isupay amat gadam. Kakaasi di anak tang agtrab-trabaho, tapno adala ang pagbiag tayaw. So katakto ka di amin dagita inton ag-champion to'y manok ka. Alang road, inka sumakdo ti danom, tawan mausaron di ti balay. Madamdama, sumangpot ton di anak mo, katawan pagdigos na. Alangan mat nga isupay laang ti mapanagsak daw. Un ka day! Mala, sumaruno aktaon. Ikabil ko lang ti manok ko iti kulungan na. Agmano ak nanang. Makaasan na ka ti Diyos anak. Sigurado anabannog ka manan, tanay. Nag-overtime ka manan anak ko. Nagadungamin ti agatang iji pwesto nanang. Isa pinag-overtime na kami di boss mi. Maalang arod, inka agpulosan tamangan tayon taon. Ni tatangay nanang, awan mo't diti balay. Adaman di takaruban makiis istorya. Ibidbida naman ng tay manok na nga ilaban ng tukanaw. Ay, anyalakat ni tatangin aya. Talaga adi na maikat na itaabisyo na, ti makipalot. Ay, nga rod kunamlan ada trabaho na, taagbisyo kit din iti kasta. Ala, baybayan yun nanang, mga nuday taman ti pangrugyan ti apa yun. Makaumamot nga minan, makapasuron day tamam. Bayan nyo ka din. Isupay apaghaibladan nyo. Baybayan yun. Sige nga ron tayo nakpaagpalas. Tamangan tayon ton. Ay una yan. Imbag pa'y jay manok, tamo na ti agapon no sumipngat. Ngam si kabot alaklakayan, ipaturay mo ti marabrabyan di takaruba. Ay, nasyak man tinakita mong Katrinay. Unay kalakit din ay. Makantayo kidan. Nalpas kamen ka ni Angela. Apay, ti ko nam, iyuray mi ti bisin mi kan ka. Naglaing kan ngay.
Na, Apay, awit mo ayat ti kaldero tapno urayan da ka. nunangan kayaon, igawan naklangarudan iti kanag tamabisina kaon. Amo motlagayam ti mabisen. Ah, Kunak no nalipata mon timangan. Agyaman ka, taimbatyan na ka di anak mo iti kanam. Tano siyak, ipalako pukulaangan di tapanganan ti aso ti makan a para kumaken ka. nagalas ka na bakbakitan. Alaki din, ikan na ko niti kanag. Sao kalasaw, makarengreng ka. Kumusta ngay matitrabahom anak kao? Nasaya at matatang, iso na lang ta talaga ang makabannog. Nang runa no kastoy a panawan, aduunay ti aggatang. Misumot lagay ang makanayon ka amarabyan nga agawad. Wan nga rod tatang, Sana balay, bareng mangtod iti uminto debusyo anak. Kat numapasamak na ita, ang mga numabalin naktumot nga ambunan iti kwartam, Angela. wan tatang, apay kit di nasaan ngay. Ay, saus. Iso nga rod nga agtrab-trabaho tap no maitod ko dagiti kasapulan nyo kan ni nanang. Ay na, agyaman ang anak ko. Ngamne, saan nyo man apagpalutitod ko akwartayon Igatang nyo kadagiti kasapulan nyo. Ang mga no ibusin nyo manan ije palutan. Saan mo ta anak ko? Amo marikriknak nga niya ag-champion to tay manok ko intong derbay. Nagbalin mo ten abisyo yuday tatatang. Ang mga no maigumon kayo. Patpatigmaanan kayo lang Maawatan ka anak ko. Di ka agda nagtapas time ko laeng daytoy. Kun sayang mo't nga nudyak ilaban tay nalaeng amanok ka. Palut ti bisyo ni tatang ko manang Emmy, banag akanayon da apagapaan ken ni nanang. Siyak mo tinagserbi a breadwinner, gaputa manipod na sumok ni tatang ti agpalot, di namot kayatan ti mapan agkarpintero. Diyak moten pinilit manang, gaputa kabaelakmet nga ipaay dagiti kasapulan mi ije balay. Ken maysa, makitak ti kinasalagisag ni tatang no maipapan iti palot ti pagsasaritaan. Ngamket di, jak nagsarday anang bagbagaken kuana. Nagtultuloy nga rod ti kasjay abisyo ni tatang, agingga iti maysa nga aldaw. Awanan training. Naabak tay manok ka. Daytan, tay kunkunakken ka. Kitaeng man talangam asimbang pet. Ay. Kasla ka nalugi ang negosyante. Amom lakay, nusugal, awan pagmamaayam. Ibusen na ka day taging ga iti mailumlumkan iti utang. Adnyamot day tangay bagbaga mabakbakatan. Pudnumot ti kunak, awan ti bumaknang iti sugal. Ay siguradom lang awan utang mo. Maasyan kamot iti anak mo amang supsuporta ka data. Nahi, apay kumaama ka utang ngay. Si kamot. Apay, ada nakita mo nga may mangsingsingir kanyak dito balay. Awan mo saan ay Rumbang laang, takababae no jay pay anak mo ti agbayad no da utang mo. Mas daawak mo't ngamin kan ka.
Kabaulampay mo't ang trabaho, ngabsadot kamot nga main. Sumardang ka man. Di naktupay karintaran ni Angela nga ang trabaho. Wun ngam agbain ka kumamot. Saan ka pa'y mo't abaldado? Kabaulampay ti manggad. Nagado ti agdamdamag no apay adi ka kanumutan ag karkarpintero. Sapay nalaing ka kano. Kahit anya manan ti imbagam kadakwada. Di imbagak, asaan kan nga agtrabaho ta? Pensyonado kan. O anya, mayat di imbagak. Ay, correct ka dyan, Treneng. Correct! Nay, hasido nga taday tadimsaag itinapintas a kotse ang nagsardeng di tasango ti balay. Dito'y nga tatigagara na. Nay, dito'y mo't nga agpaisaw. Na, adaytan. Naimbang nga oras yun, Nana. Ada ka din ni Tata Lando? Ay, naimbag nga haal daw mo mo't barok. Asino ka kaday? Kan apay abirbirukom nila kay ikaw. Ang hiltinagan ko, Nana. Gayam ko ni Tata Lando. Kasta aya. Ay, kwa barok. Rimwar nila kay. Napan kanumot iti balay ti kumpare na. Adan sa kanu papananda, barok. Kasta ka din, Nana? Ala, pakibagayon to lang aroda ni imayak pimasyar. Nabayag nga minadyak nakitkita ni Tata Lando. Bayam tamakadanon, barok. Ibagak to nga ada na taer a baro nga imay si marungkar kenkwana. Agyamanak nga rod, Nana. O sige, patuloyak nga rodan. Sige, barok. Aganad ka. Naimbag ta si Mang Petkan. Sa dino aya tinapanan nyo iti kumparem. Di talang matig-igit Nag-istorya kami lang iti balay ti may sapay akong pari may. Wan tadamang birbiro kun kaitay. Adda na taer abaro nga imay ditoy. Ngam awan kamot ngamen. Nataer abaro kunam. Wan, adda kutse na analabaga ti kulor na. Ay, saus. Anya nga ay sauce? Apay, asino day di abaraw? Kasla importante ti gagara na ken ka. Imay pay dito'y balay. Kun nabayag ka nung aminan, adi kay nagkitkita. Dayjay. Ay, gayam ko dayjay. Namamok di palutan. Ada ngamin pwisto dayjay. Mga no agsublin to manen takaslada na patag nga ibaganaken ka. Ang mga no, mailiumot kanyak Ingka karod ayabanan di anak mo iti silid na tamangan tayon. Ang mga no mabisinaw ni Angela. Anak ko, awan ka di timadmadlaw mo ka ni tatang mo. Ha? Apay ayan anang? Kitaam, ada ijay sirok ti mangga nakatugaw. Kasla nakaununag ti pampanunutan na. Wan nga agpaiso nanang. Kan amom anak ko, nasurukan ang makalawas asaan amapmapan iji panlutan, manipod na abak di manok na.
Amang ano nakaamiris mo tan ananang, asaan anasaya at jebisyo anasumok na. Kas taga-tagag pa isaw. Kas laag dua-duaak, nang runa ket, at daimay dito'y di kalman. Nagtaer abaro ken di kotse pay. Di kotse? Nataer abaro? Ni, anya ka no tigagara na ni tatang, nanang? Di na mo imbaga anak ko, nga magsublinto ka no. Nga men, nabayag asan na nakitkita ni tatang mo. Paliiwan nyo nanang no, umay manunday tatao. Ang mga no damot importante agagara na ni tatang. Nagbalin aburbur tsa kada kami kaninanang, ti sabali adyar ni tatang manipod na abak ti manok na manang Emi. Nang runa ket saanan amapmapan iti pallutan. Ngam ti pagsiddaawan mi, ket ti umay ti may sa atao ije balay, amang birbirok ken ni tatang. No damagan mat ni nanang no anya ti gagara daydi a tao, saan mat nga ibaga ni tatang ti pudno? Ngam iti sabali abangir, naragsak kami kaninanang, taimpagarup mi at tinalikodanan ni tatang ti bisyo na ang makipallot. Naglabas pa iti sumagmamano nga aldaw, ngam saan ang nagbaliw tinakaskas daaw adyar ni tatang. Agingga iti may nga aldaw, simmarong karmanan timang sapsapol iti amak. Adaak mo nin, nana. Hindi, si kamot gayang barok. Ay na, dispensarang barok tawan manon nilakay. Napansaman nagsursuron iti ayan dagiti kumpare na. Kasta ka din, nana? Ne, adamot gayang bisita tayo, nanang. Naimbagal daw mo. Siyak ni Hil. Siyak mo ti Angela. Kakaiso na nga anak dagiti dadakkel ko. Kasta gayam. Adda ko magagarak ka ni tatang mo. Sapay awan ni tatang. Napanan namanan ayang amin, nanang. Ay, jak man abo anak ko. Di ba't nagpakada kanyak itay pimanaw. Ay, tinasaya at agsarsarita kayo pa idita. Tainak mangala iti meriendaan niyaw. Mabiit laang. Sige, agtugaw ka. Dito yan ti pagsaritaan ta. Tanaparpariir basit ngam ije unag ti balay. Agyaman na ka, Angela. Diyak lang yung pagarup nga dagayam na pintas nga anak ni Tata Lando. Saan mat? Wan gayam. Naibaga ni nana nga imay kakanumanan dito idi na panalawas. Anya ka diti gagaram ka ni tatang ko. Pasensya ka ni mayak diti balayo. Diyak mo't nga minan makitkita ni tatang mo iji pallutan. Ha? Kaya't mo asawan? Agpalpallut ka mat? Saan? Ada pwesto mi ijay. Isa ka na mamok ni tatang mo. May isa ka negosyante. Kaya't masaray mapan ko sarsarong karan di pwesto mi iji unag ti pallutan. Kasta gayam. Anya arod ti gagaram ka ni tatang? Nakababay niya ibaga. Isa tinasaya at damagam tulangan ka ni tatang mo. Ngam, nadapan nakabalin na. Alag ko maday ito agundaway. Tapno, at adapay amam-amok tinapinta sa balasang ni Tata Lando. Ha? Day talagayam. Sige, agsarsarita tangarod. Bayat nga ururayan tati merienda nga itod ni nanang.
Mabalin kayo kadya kasarita? Oh, may papanitian niya, Angela. Maipapan ka ni Hil. Hil, kunam. Wan tatang, di umay mang birbiro kada kayo dito balay. Anya ay tigagara na kada kayo. Ay, Angela, anak ko. Damdamagak kan kwa na. Ngam ko na anasay-sayaat ka no da kayo ti pagdamagak. Kwa. Ay, pasensyakan, anak ko. Mabainak kang rumbang lang nga maamwam. Ada nga main utang ko kanihil. Ha? Ada utang yu kan kwa na? Kasano kayo nakautang? Kan manuti utang yu? Tungkal mapaanak ngamin iti palutan kat maira na nga adda ijay. Isu ti pagut utangak anak ko. Ayat ko lang makasubot ka dagiti abak ka ay, daksang gasat ta ka na yun nakmut ama abak. Ay, nakababain at talaga tatang. Taiso pa yan mismo ti umayag singir dito balay. Mano ka diti utang yu kan kwa na? 50 mil. Ha? Nagdakalan tatang? Angela, Unay mo tun tatang? pakawanan na anak ko. Sapay la ko matatulungan na tanay. Talaga nga aburido ak unay nga po iti utang ko kanihil. Sige, di kay agdanag. Agi remedyo kiti pagbayad tayo. Nakababain ngamin. Ang mga nukunana nga intarayan yun ti utang yo. Ay la, agyamanak anak ko. Agyamanak. Pasensyaan naklakuman nga amam. Agnakam kamot nga taitan. When training, agbababawi ak iti pan nakaigumon ko iti kasyaki tati besyo. Ay, nakababain pa ikit din iti anak ta. Taisok anong ti agiremedyo iti pagbayad tayo iti utang kao. Ay talaga, nakababain kan kwa na. Kakaasi di anak ta amang manggad para kadata. Nalipatan na pa yung tibukod na pagragsakan gapo kadata. Ita, inikampay iti problema. Pasensya kayong training. Di kagdanag tadya kon ulitan. Idya kon day taapalaw. Rumbang laang landaw. Kat naimbag mo ta nakaamiris kan, sakbay ama ilumlum ka iti utang. Kan sakbay nga adadakas ama pasamak kan ka. Gapo iti bisyom. Agyaman nakta pinatgam ti awis ko kan ka, Angela. Apay ket di na saan. Makitak mo ta na saya at kaatao. Iso na lang ta. Mababain na kiti inaramid ni tatang ko. Di mon panunutan day jay. Nasettle mo ten, saan ka di? Uwan. Kan gapo iti utang, nagamam mo ta. Naimbag laangan. Gapo iti bisyo ni Tata Lando. Namamok tinapinta sa balasang na. Sikat talaga. Kumusta ngay mo tinegosyo? Okay lang. Nasayat mo ti taray ti negosyo. Katsi ka. Kumusta ti trabaho? Okay, Mat. An-anusak Amumutan asyak ti breadwinner ti pamilyami. Amom, naggasad dagiti dadakkel mo. Taada anak da amang ipatpatagunay kadakwada.
Kaya't kumutas ubadan dagiti rigrigat na kanyak. Uray kas dyan ni tatang, nagbalin mo't anasaya at nga ama ken asawa. Dyan napasamak ken kwa na, basit laang abanag dayjay, no idilig itinaaramidan na kada kami ken ni nanang. Iso nga uray kas dyan tinapasamak, saan kami agimura apulos ken ni tatang? Amom, day tapay ti may sa nagbilibak yun ka, Angela. Kaet, nagasat to tagbalin na katakunay-nay mo itibiyag. No, adapan nakabalin na. Kidaw ko sarungkaran kay Jibalayo. No, awan laki di tagungat. Sino kumangay ti agungat? No dagiti naganak ko, awan problema. Kat no pampanunutom nga adan kaayan-ayat ko, nagbidot ka. Awan pa'y nobyo, Hil. Agpaiso, Angela? Uwan. Awan ngamin panawon ko iti kakasta abanag. Tama kumak nga agtrab-trabaho para kada kami kadagiti dadakkel ko. Di kagdanag, Angela. Ikarik, saan na ka makasingakan ka iti panagtrabahom? Sarungkaran ka lang di balayo, tunggal awan trabaho. Sikati makaam mo, Hil. Ada ko mapay may isa nga ipakaadakan ka. Anya dayta? Sabay la kumata di ka gumura. No, kanayon to nasukunan ka iti pagtrab-trabahuam kat itulod kay Jibalayo. Anya? Kaya't kung kami nasiguraduan, akanayon ang natalgad ka. Isasapay la kumata di nakpaayon iti kidkid dawagkan ka, Angela. Pinaypayso ni Hil ti imbaga naman ng Emmy. Tamanipod iti daydi a panangawis na kanyak iti restaurant, kanayon mo't asukunan nak iti pagtrab-trabahwak, kat kanayon pa'y asumarungkar iti balay tunggal day off ko. Awan mo't ket iti parikot, tanasingpet, ka na respeto a tao ni Hil, iti likudan ti estado na iti biyag. Kan napanagnakakpay at talaga asaan nga agpalpalot, no di kat talaga laeng nga ada pwesto da iti palutan. Namin pinsan met ana ikat ni tatang ti bisyo na, iso a permi mo ti ragsak ni nanang, iti dayta a panagbalbaliw ti amak. Awan mo't panagkadkad da, idi maamuan da nga agayat, kan agdatdaton kanyak ni Hil. Iti panaglabas ti aldaw, gapo iti kinapasnat ni Hil, inaklon ko ti panagayat na, kat ingkalay sanak mo't adagos. Itamanang adan may nga anak mi, kat karaman pa yan dagiti dadakkel ko itinamay, ama ipapaay kanyak tinasingpet nga asawak. Daytoy ti pakasarita ak manang, to'y pagayam mo, Angela. Angela, pagayam ko, umunay ti amin, agyaman na kiti panagsurat mo. Maragsakan ak parakan ka, wenno para kada kayo iti pamilyam kunak manlaengan. Pudno ti kinunam iti damo apaset ti surat mo, amalaksid iti liwliwa, pakaagsawan pa iti adal ti insalaysay mo. Kat mamati ak, anaagsaw mo't dayta dagiti naayat adumdumngeg iti programa tayo. Sapay lakuma tagtalinaed ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.